ngodaba lokungahlalisani kuhle endlini akalaleli. uLiznet Ndlovu uthe hatshi mina ngiyalalela kodwa njengomuntu ngabe ungazi ukubana yakusenza amaphutha. Sukuma ke. So kulesikhathi singahlalisani kuhle. Kwesinye isikhathi omunye wami uyathusa ukuthi umbonise semuntu sekhalala. Umuntu ovele umuntu ololaka. Ukuthi izikhathi eziningi lami ngicina ngithula kuphela ngikhangela ukuthi ayi lokho kunjani soze ngokwanise. Okunye kunzima ukuthi ngikhulume. Awusedala Okunye kunzima ukuthi ngikhulume. lapha Ndlovu usedala. Iroboriya. Xa vele kuvalela phandle sitshela. Simlungisi. Thina vele ayamzeni lapha. Lo nguzulu lo ngimaNdlovu. Oh lokuzeni uzulu. Akulamsebenzi lokho. Lapha sikhaza zonke. Ngaye lesikomba sitshela, ngaye loya sitshela, konke waseve bengalaleli. Ngaye lamamela tenzana otsho ngamashona sitshela. Simkhuze. Asengisenza nasi ngaye kungicha sitshela. Kusedala belapha edala kuhlonitshwa. Kokuya konke. Hayi esikompeni ngingabe ndamanga. So good. Ikuphi ongeke ukukhuluma? Yangisishwala. Angazonda wena kasako uvuleli umnyango. Sitshela phela sifuna ukuthi sikhulume la. Ukuyake kwakusenzakala ke khona. Good. Konoko. Yeah. Akungiche unulamba La kakhulu. Good. La kwezinye indaba ezokuthi enkulumeni lapha ugcina kuphuma amagama angalunganga. Ngeke ngaba lesikhathi umzali wami elahlekile. Ngingakwazi ukuthi kube kwaba sokufuna ukuba yihlamba yakho ukuthi umama kwabe kuphuma ukuthi umama wakho kunje sona ukwazi ukuthi kunje so kuyinhlambe engithethiswa ngayo. Kumbe kungaba khona okungani kunjani kimi ugcina sokuphuma kunjalo. Indaba zakhona bese zihlupha ngokunye sisemsebenzini. Hayi nkosikazi nisemsebenzini angaqala ukukhuluma uzocina ubeka ifoni lapha uchiya uthi mana ke nyazo komsebenzi ekhwekhwe kodwa uthande wayithande unethe ayisifuni uthandela manje ngayithola kodwa usuke kwasokungani kuhlupha kakhulu kube lesikhathi sengitshayisana lento engazizwisisi endlini. Uthola namhlanje kule mbandele ikusasa kule umthandazo lo kusasa kulalokhyana okunye bese khuluma sengubonile kodwa okunye ngisezokuthi ngizibonele ngeke kwasokungisinda ngaphuma endlini ngamchiya kunjalo khona phakathi khwekwe khona lapha enhlala uzamtshela ngantona ngalibiye lapha kumnamnankunzi uyiqalise ukuthi indawo yakho phela uyiqale kuhle ngiyabona isikhathi khona bona ngenza ke wathi umfazi wawufuza ukubuza ukuthi hayi nkosikazi njengoba sokule mpandile ukutshona bona ukuthi sihlangane sibonisane so wena umfazi wakho mfana Asingabantu zona. Ngifuna simqondise mama. Thini dale. Akaze sihlo ngabantwana abancane. Umama lona wafa phela lo. Ngamtshela into ngaphandle. Oh. Mama. Ngoba ngeya. Ngolwana. Wafa. Wachaya imoto ekhwele cross. Wanzondisa. Wafu sebangcwaliswa. Nabe ngike ngazama ukuthi ngibekezele ngoba kulesikhathi esike sahamba sayibona ubabakazi bakhe labangaki ukuthi bake bajani uzama ukuthi ukhulume kodwa ayenzange ngibone ejini
wena manje indawo yakho Zulu ifuna ubabolazi badlela ezihlobo zakho zilapha ngenza ke samtshonisa umntwana sifuna wena ukuthi lo abezi izihlobo zakhe uye mhlaka 30 August. but meanwhile wena labantu Yena lo. yeah but uneza ke wakhala lapha akula muntu ongafulathela umfazi akula nto engalungisekile wena nxa usukhonjiwe uzohlala lesithembu zakho edala kukhwesela lapha kwesetshenzwa into zamasukusadabulile umntwana lapha ubuye kurongo kuzeni ku-right place kanye lapha noma uphuma nabantu usithi abe emflateni uzamphupha kuphela akula muntu ongaphambanisiyo akula khonoko la akakuphambanisayo laye ngoba sizamnika isikhathi sokukhuluma lokhu akuphambanisayo laye kafuzani ngosisi ube mithi omama kuhleziyo wale mithi eminye imithi ngikufaka ngaphansi bethu minengi ngikufaka ngaphansi kunengi omama benza yonke uyabe ukubambile kuphela otherwise bakwenzi bafutha izinto wena ungekho wena Zulu wena ungabona sikutshele kuwe awusomuntu ongumama wena awusomuntu ongumama sakongeza kwakhuluma ukuthi umama noma umtholi elempani lozwana mina uzwana mina uyabe khona ukuthi zwana mina la ungabaleli kwavunyelwa umama bavunyela ukuthi bathathe uzwana mina andiyabona exactly uyatsho wani mamlange utshela wena Zulu koloko mani bangakutshela ukuthi ngithethe umuthi lo ukuthi ngiphuthumayo wena uyahlala umuntu ongumama umuntu ongumama umuntu ongumama savele ungavele ukhuluma ngemithi yabomama silaba lathi omama bakwenza umsebenzi yabomama wabatshelana phela balabangani balamaklabu balani balamagrupu kodwa siyabe sisakha imizwa ungatshiwo ngikujumalela uZulu wami bakithi Zulu handiyabo wena manje ngento zamakhompyutha sosithi umama lona senjani sayithi wena Zulu basobo azikufuna idlala phansi sukumamama uhamba njani wona sinemthandazo kwantele mande njengomndeni ukuthi umndeni wonke kuyaba kulezi inkinga emndenini ngihlukuluzwa ngabozibanda bokulozibana ungihlupha ukuthi ngifundile nge-degree but angisebenzi so kwesikhathi ngiyabe ngithandazo yami yokugeza ngeke ngahlala lo mkami ngo-2019 engakangithathi ngagula mina ngithe ngiqeda graduate ngafaka i-blood cancer so ngangibleeda igazi lemnyama so ngabe ngibiza umngane wami ukuthi anguna Simon awuzombonisa wathi la mngane kwangenza ngabe ngiphathele kokunjani okokunatha anzange ngufihlo lapha ukubona khona ubona kusegcekeni ekitchen ngabe sekuthatha ipicture uyathatha ipicture kumbe ngaphonga ubonani umntwana silomntwana ngaphonga ubona iphepha phansi uyathatha ipicture sethumela isihlobo sami engakanjeli mina konke lezi gqoko zami zangaphansi ngibe ngichaye ngaphi uyathatha ipicture yathumela mina ngimbona nginje abangakithi akulanto abayazi kumbe ngabamba ifone yakhe by mistake ngithola mbe kule nkazana ekhonjisiwe yakhonjwa abakwazi abangikhaya lakathi sibamba usikhathi wona indaba umkakho ehlale sithi kunje wena ungakhulumi ngisabela isithunzi sakhe impilo yaziwa kusasa angikhulumi vele sengimbambe kanengi lama girlfriends efonini ngiqedula kalami uqinisile ndolala ngiqedula kalami kumngane kuphelele singu2 angihambisi izindaba kwabakithi kusasa mabe emkhangela abazathi umkhwenya nabani kodwa mina umbuvele emsebenzini ubuthola umngane sebhavini kumbutholeni kaka khona kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngelinye ilanga kwanza usuku uhlungu ngelinye ilanga wathi
umfazi kazibani uyadinga imali. Abanye abafazi bayenza imali. Kwanza usubuhlungu njengomfazi onjani ongasebenziyo. Ngazibona ngumfazi onjani ongasilutho. Ngathi ngicela umboleke imali. Mbunikeze imali njani? Ngiwe woda amabhelo njengabanye omama. Wangincitha. Ngagcina sengibolekwa ngomunye umama esandle sonkamabhelo. Ngase sithi mina kulanje uhlala ukhala usithi ngoDisemba ngihlala idlala wethi Christmas. Mina ngingali nyabe njani push business. Ngabe ngitshala amabhelo ami ngihamba ekhaya. Wayeyalila angifuqimba manga. But ngazi usuku ukuthi uyangisola uthi ngi-useless. Kodwa ngithi lami ngizama ukubamba bamba njengomuntu ongumfazi. Ngihambe ngiyocollecta izikwelede zami. Ngibuye December Christmas ibe sonke ngamthola ephumile egumeni. Ngahlala isikhathi thesephumile egumeni ngabe ngisenzani? Ngabe ngitshela mina isihlobo bakithi belokho ngisathule ngisithi kumbe ijoke kumbe kuyini. Umuntu ucamayile hambile. Babe sebe bizi meeting. Bathe sebebiza meeting kwabizwa abangikhaya. Wakhuluma ukukhulumayo konke kunje ukuthi angizange ngavula umlomo. Kungayisi ukuthi ngangiswela into zokukhuluma. Zazikhona izinto engangingazikhuluma kodwa ngayesabela isithunzi somkami phambi kubaba wami lo-anti wami nabomzala bami. Ngangeke mina ngikhuluma ubufebe bukamkami phambi kwezihlobo zami. U-anti ngubaba, ubaba omncane ngubaba. Kusasa bazamkhangela njani? Kwakhulunywa ngasithulela. Kwathiwa ngihambe kakithi ngile mimoya mina. Ngahanjiswa ekhaya, zafika sabhoda ekhaya. Kuyimi lo baba, lo mama, lo auntie, lo bhuti, lo sisi. Umimoya uthiwa mina ngile mimoya ngihambe ngiyolungisa imimoya yenza ukuthi thina umuntu unjani uyali. Ngenxa yokuthanda umuzi wami anzange ngithanda ukuthi ngidebate kabanzi. Khukhu sahamba ekhaya sabhoda ebantwini. Sathola lokho esikutholayo. Esakutholayo sathatha ithambo vele angeke ulicontrol. Ngiyathala kibo. Ngithela lithi kodwa ngalungisa sokwami okweside lami. Okwakhe ngathi baza njani? Bazazibonela ngeke ngikhuluma izinto zabo babazala mina. Ukuthi babazala sibambe kunje ukuze mina lo mkami singaxabani nguzibani lozibani akuvunyelwa lokho. Mina ngiyalungisa sokuqondana lempilo yami lesedla ngobumuzi wami ngofuna. Ngathi sengisekhaya mina. Ngathi ngiyabuya. Wathi ayihlala ngini khona ngapha. Angithi wena uyayithanda ingane. Ubaba wathi hayi. Kathi njengoba sibhodile sabamba into enje. Ngase kunje ukuthi vele kunjani. Hamba mntana bakuphendukisa mabengakufuna. Kodwa ku meeting wayethe hayi abahambe bayebhoda mina njani ngizabe endlini. Since 2024 lokho ngihlezi ngilindele umkami. Ngisithi uyabuya ngoba kuyatholakala ukuthi ubaba umuntu ongubaba uyahamba efadaya ngani. Kodwa njani aphenduke ngeke ngiyalela ungithi umkami. Angeke ngithi umkami ngimtshela izinto ezinjalo. Even ngaze ngimbambe kumbe kathesi kumbula umuntu ephila la. Ngimlindile. Ngilindele inkomo yokuthi nangu umayini isihlalisane silamabhedroom amabili angene lapha na sihlala. Isithembu siyatholakala empilweni esikhaleni. Awungenile wena. Okwakuqala indaba yomoya ikhulunywa ngayimi. Wasala kobaba omncane. Wasala bakhuluma abakukhulumayo wahamba. Imali yebusiness angincitshanga. Ngakutshela ngathi khathesi izofuna uangina kuzamele ngiyidinge. Mangaka amabhizinesi engutshiyele wona mahlo. Ngiwaqalise mina ngiwayende over to you. Mangaki? But Zulu zana phela. Baba, ngicela ukuqhubeka phambili. Ezinye izinto ngilike benje ukuthi angifuni ukukhuluma. Angithi. Mandlovu lo ufungela umama wakhe. Mandlovu lo wayemfungela sikuzambhochisa. Lo mngani wakhe sithi umngani wakhe njengoba besiya enhlani kabambhochisa. Umzali wami Mandlovu lo umama akakwazi namhlanje. Akula muntu okwaziyo. Yimi la isingu2. Ucabanga ukuthi angikwazi ngikhuluma namuhla singu2 khona. Ubambela umama wami umuthi uhlele endlini yami uyahlekelela ngapha ubhoda ukuthi ufuna ukubhochisa umzali wami. Zana Zulu. Ubuhlungu Nina obunganayo. manje ndiyabona. Ngifuna ukuthi lazo into wani. Uma Noma ngaze kule lingawelani njani. Lizafaka abazali. yikhe ngikutshoyo baba ukuthi Noma ngaze likhulumisana kube njani wena Mandlo. Lingafaka abazali. Phakathi. Ningafaka abazali. We've created a rift. Imoya yana want you. Because every man is born from a woman.
every woman is born from a woman also. But ngingavele ngikazi ukubhejelana kwabazali. You've created a rift and you've created a serious game. We'll never allow that. Let's get into okunye lokho kwabazali, please. Don't in your lifetime include parents. Iyo leyana yabona ukuzembele iyakuthoma. Don't include parents in your misunderstandings, please. Wena ngawakwenza ufisa ukubalisa ngakho. Hayi zozo. Uba waluletha la uyakuthanda lo. Sengimbonile umfana nese gentleman. Akula umuntu oletha umuntu endlini. Umfazi wakhe engamthandi. Ngizama ukuthi induna njengomlamlankunzi. Uthina lamule. Wena you're losing respect to your husband. Don't do that. We are people who don't like it. Even the degree. Thina silama degree but siyakuthonisa. La ema degree mina le masters ayikho we degree or we degree akona msebenzi le masters. Kareze ufuna PhD. Wona ukuma kuyimlunguzeni kwako owe degree wena. Funa abantu aba noble minded. Mina masters mina lo kaka ngene. Yikubona ngikwazi ukungena kuma boards egovernment. I'm a board chairman of a certain board. I'm a board vice chairperson of a certain country board. I'm a board member of a certain country board. 5 I'm a boards. They recognize me. So mngakho. Okwemithi mithi okomdeni wakho wena ngawufuna imithi. Thatha umngakho na mina. Bali welelana. Uyebona ukuthi lokho ikho yini. Yabona hlala kuhle. Indoda ungabona isithi ungahambe emithini yabe ngafuni. Chiya. Kafuni be. Khathani ngakubona. Khathona uzasihlala la imithi yakho ubhali. Usuyinyanga wena. Le degree lapho ubona ungathola umsebenzi. Ngoba usuwandisa imithi. Imithi lemfundo kwambelana. Yachacha. Ikona abantu abafunde abaningi bangafuni isiprofit bangafuni inyama. Ngiyatsho ukuthi ngithethe kuwe. Benhle kuyisikoro kwami kadeni lakho. Ukuthengisile ngizama ukuthi kube right. Alright. Sihamba sisonke. Kumbe yime le problem kube ngoyo. Ngaphambilini lapha ufuna ukuthi hayi but mfana ngisakucela siyakunqina sikabantu abadala mfana. Sinabantu abadala. 2024 lalela phela ehlisa umoya. Singabantu sonke ehlisa umoya. Umntwana umfana. Umfana bini? Yebo mfana. Ayizakala kodedukeka. Ngibona lo mama leflatela. Laza abafazi labantwana labancane bafuna ipompa. Type zabo lezi zifuna abantwana abaningi. Khonokho uswabe sokulomunye. Ngahlala bijaba sokulomunye. Bangaba 3-4 abafazi bayazwisisa emakhaya. Bayazwisisa. Ungabona umtele wane usithi ungathola umunye. Ade single mother mina. Can you take me? Wena iteka wena. Wawubona ngomunye uyahlala. So wena Zulu hayi siyakuncenga Zulu. Sinabantu abadala Zulu. Lapha komuni ngiyaqina. Nxa ethemba imithi umama. Hayi phela imithi sakutshela ukuthi imithi yaphandula. Ngisedala. Andu zile Zulu. Wona ngosilethela umama ukuthi sithini. Simelele wakho impondo. Igadi bodi yakhe yokupasuka. Yabona. Bodi ka. Umntwana. Khangela umntwana wakho so.
Thembisa ukuthi uyabele endlini namhla. Noma kulo munye mama okhona. But italente khona liyathaba. Akulo Akulo khona. But izwana phela Zulu.